Motswana wetse o tla ke go dumedise ke go amogela mo dikganyeng tsa Botswana Television e le tsa nako ya boraro mo motshegareng o ditlisitswe a jalo ke nna Lucia Ramasu ke se ke na le topo taposa di rarona ka puo ya diatla le Thato Khosimori a le malala a laotse gore nna tsa metshameko fa re le batse di gogang ko pele motshegareng ono letsholo la Operation Pabalesego le bolelwa le tsamaile sentle palo ya dintsho tse di bakilweng ke melelo kwa Los Angeles kwa America di tsweletse ka go oketsega Motswana wetse o tla ke go dumedise ke go amogela gape mo dikganyeng tsa Botswana Television ka nako ya boraro ke Lucia Ramasu Tona ofisi ya Gatautona Remoete Mohasa a re letsholo le le neng le tshwaraganetswe ke masole le mapodisi la Operation Pabalesego le le simolotsweng ka malatsi a boitapoloso la atlegile thata. Tona o tlhalositse mo phuthegong ya babega dikgang gore gompieno gore letsholo leo le fokoditse borukutli ka selekanyo sa 9.8% go tswa mo go jo bo neng bo babegiwa ngwa go fetileng. Le fa go ntse jalo Tona o na tlhalosa gore melato ya kgokgontsho e ne le mentsi thata mo nakong eo. Overall, the operation has achieved a 9.8% reduction in criminal offences from 735 recorded in 2023 to 663 in 2024 for the same period. On offences against the person such as murder, threat to kill, rape and attempts, defilement, unlawful wounding were also significant during this period. Of the 298 offences against the person recorded, 181 or 61% were GBV related, where women and children were mostly the victims. In these cases, the perpetrators of this horrendous crime were men who were either close relatives, intimate partners, jilted lovers, or friends of the victims. It has also been observed that some sectors of our society are developing a deep-rooted culture of violence. This is reflected in the high number of unlawful wounding cases recorded, where 80% of these cases are violence by the same gender. Puso ya akanya go kopanya motse wa Mathumo le letlhakane go rarabolola tlhaelo ya lefatshe. Mo Palamente wa Boteti East re ke agile atamelang o buile seo ka phuthegong ya kgotla kwa letlhakane jaaka tsweletse ka go lekola banni ba kgaolo ya gagwe. A rutla se ba itseng tebogo. Motse wa Mathumo o dikilometara di ka tshwara 31 go tswa mo letlhakane. Ka jalo go lwantsha thaelo ya lehatshe mo letlhakane. Mo Palamente atamelang a re ha banni ba metsi e mebedi eo ba ka dumalana gore e tshwaragangwe seemo seo se ka rarabololwa. Gale ka nteta lona beng ba letlhakane le ba ko Mathumo le dumalana gore a re kopanye metse 15,000 people ba kgona go accommodate gone mo tseleng yone hela e leng gore e teng ga ba ta go godisa itsholelo mo motseng wa ga tsela o tisa line a motakase yaanong dio tseo di teng ene ke tsone dio tse e leng gore go ba taga madi a mantsi gore di nne teng yaanong di teng ga le ka dumalana le le morahe ga le ka dumalana le le morahe o to bona le setsa yo ke a go tshepisa eo re tshwanetse gore re semolle go lebella dilo ka tsela e hapegileng e ngwaga ke mosepele o e leng gore batho ba tshwana ke gore ba dumalane gore ra go hokotsa borukutsi ra go hokotsa kilano. Boeteledipele jwa motse le banni ba lekodisitse mo Palamente ka dikgang tse di amang motse. Dikolo tse tsone la go ditamela le ka gore diemo tse di leng mo go tsone ga gona thuto e le gore e ka nna yone ga go santse go ntse jalo re le mathata a se kala ka sepe ka kgaya ditsela mo letlhakane mo ngabe tona tse le gore ga dio jaaka le wena o itse mo ngame ka nako ya go sena dipula Botawana extension bo phase 2 extension ga go tsamaege se re se tlhokang tsatsing jeno ke go utwa puso ye mpsa gore e re tsholetse eng. Mo Palamente o na tsebogela dingwe dikgang. This accelerated development, accelerated infrastructure development
e akaretsa yone the sewage go tlhatswa ga metsi ga gona madi mo sepatšheng mme re sologela gore ka budget speech dikgang tsa ditsela ba tahiwa ditsela di ta potakelwa kana di tahiwa priority. Re Atamelang yo gape le motsatona wa dipalamo le dikago o tlhaloseditse banne ga dingwe tsa ditiro tse di emisitsweng ka nakwana jaaka go agiwa ga sepatela se segolwane di ta tswelela morago ga puso e sena go wetsa ditshekatsheko ka ga ditiro tseo di abilweng ka teng. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Letlhakane. Moparlamente wa Francistown West Re Ignatius Muswani o gateletse botlhokwa jwa popagano le tirisano mo go ageng le go tlhabolola toropo ya Francistown. O buile se kwa phuthegong ya kgotla kwa Monarch Central a gotla banni ba kgaolwana eo go tsenya letsogo le go tswa ka megopolo e ka thusang go tlhabolola toropo. Ke di bonye lekalake ka dintlha. Re Muswani yo gape e le mothusatona wa dikgaolo tsa ngwao a re lefatshe leno le thaetswe mo pusong ya batho ka batho e ha Motswana mongwe le mongwe sebaka sa go nna le seabe mo tsamaisong le ditlhabololo ka mowa wa neelano le lerato. Ka jalo o ne a gwetha bodirelapuso go nna sekao mo setšhabeng fa ba tsamaisa mananeo le ditiro tsa ditlhabololo tsa puso go na le go lathelela maikarabelo a bone. Batho betso re setšhaba se se bopaganeng re setšhaba se se tshwanetseng go nna le mowa wa popagano le tirisanyo mmogo re setšhaba se se tshwanetseng go itlhabolola le go tlhabolola re setšhaba se se tshwanetseng go nna le kitso le thutego e maleba gore re kgone go rwala mokgoleo o wa ditlhabololo mmogo le go dirisa gore re nne le kagisano le botshelo jo bo tlhabologileng. Batho ba re tlhophile. We can no longer pass the buck. Gone mo phuthegong e mokhanselara wa Monarch Central Medocus Moemedi a re kgaolana ya bone e na le matshwenyego a le mmalwa ebile a kopa gore dikgang tsa bone di potlakelwe ka jaana Monarch gona le botlhokatsebe jo bontsi. Wa maru ke na le seemo mo kgaolong ye mme ke kopa dipone tsa sola tse e leng gore mo diponeng tse ke kopa tshwaragano ya gago le di-BDC gore re sekaseke e re mo ngwageng mo wa madi re hetse lehihi la kgaolo yane ka gore go tetse bogodu jo e leng gore ba tshosa ebile dikgang tsa dipolano batho ba kgona go tsaya batho ba ba bolaya ba ba latlhelang mo kgaolong yane. Re Muswani o gateletse fa puso e ntšha e itlama go direla setšhaba ka botswapelo go tlhabolola matshelo a bone ka mananeo a harologaneng mme a kopa setšhaba gore fa mananeo ao a goroga ba a dirise go emelelana le dikgwetlho tsa gompieno. Ke di bonye lekalake BTV News, Francistown. Puso e tsere tshwetso ya go letlelela badiri ba lephata la dikgolegelo go nna maloko a makgotla a babereki. Seo se builwe ke tona ya batlhodi le ka go sešwa ya magolego a Nelson Ramaotwana fa a bua le boeteledipele jwa lephata leo kwa Mahalape. Love Mario Kapego. Lephata la dikgolegelo le leteletsweng pele ke Re Anthony Mokento le na le badiri ba heta 2300 ba dira jana mo dikgolegelong di le 23 go ralala lehatshe leno. Ha e sa le thamiwa badiri ba lephata le bantsi ba sa letelelwe go nna maloko a makgotla ape a babereki. Puso e ntšha jaanong e tsere tshwetso ya go sekaseka go letelela gore badiri ba lephata le ba ka nna maloko a makgotla a babereki gore dilelo tsa bone di ka reediwa botoka. I am hopeful that this law will be passed by Ke na le tsholofelo ya gore molao wa dikgolegelo o tla fetisiwa mo palamenteng ya ngwaga wa 2025-2026 ka nako ya go dirwa ga melao. Dikgang tsa go phuthologa mo tirong le go nna le boroko jo bo babalesegileng ke tsone ditshwanelo tsa setho tse re buang ka tsone. Freedom of movement. So ditshwanelo go twa go neela go tsamaya go bua go ja boroko eng, those are human rights. Tona Ramaotwana o na kopana jana le baeteledipele ba dikgolegelo e le lantha mme a baya pele tse puso e di solofetse mo go bone. Adopting a culture of human go tsaya boikarabelo jwa go baakanya dikago tsa fa le direlang teng ke nngwe ya go diragatsa ditshwanelo tsa setho. Jaaka mookamedi wa dikgolegelo a buile go sa le gale gore go na le kgwetlho ya dikago tse di senyegileng mme kgang ya teng e tla tsibogelwa go baakanya seemo seo. Commitment that you will address it.
mogolwane wa lephata la dikgolegelo a re ba na le mananeo a go imolola puso morwalo ka jaana ba setse ba lemile 133 hectares wa dijo go jisa magolegwa go na le go reka kwa nte. Our initiatives in this regard would be to provide or to grow. Mananeo a rona mo nakong e a akaretsa go lema mmidi le mabele go netefatsa gore re ntsha dijo tse di lekaneng magolegwa. Re itlamile gore monongwaga re ya go lema selekanyo sa diekere di le 295 mme mo nakong ya gompieno re setse re lemile selekanyo sa diekere di le 134 mo lefatsheng la temo la dikgolegelo go kgabaganya lefatshe leno ka bophara. 34 hectares across the farming areas. Tona Ramaotwana o na lekola dikago tsa dikgolegelo ko gone bangwe ba magolegwa ba neng ba mo itekodisa gore dingwe tsa ditsamaiso mo dikgolegelong di thabololwe. Loeto la ga Tona Ramaotwana le ta jaana lephata la dikgolegelo le le mo tsamaisong kana lenaneo la go hetola ditsamaiso le ditirelo tsa lone go nna lephata la kago sešwa ya magolegwa. Mme jaanong seo se raya gore borre le bomme ba badiri ba lephata le ba tshwanetse go itsolopanya go netefatsa gore maitamo ao a atega mo ngwageng tse 5. Love Mo Mario, Botswana Television, Mahalape. E ne le semphete ke go fete kwa dikgwebong tse di rekisang paka ya baithuti jaaka batsadi ba baakanyetsa go simologa ga paka e ntšha ya sekolo. Fela bagebi ba boletse fa lenaneo la puso la go emisa theko ya paka ya sekolo kwa ntle ga lefatshe leno e sa ba berekele ka madirelo a matona a rekisa paka ka ditlhwatlhwa tse di kwa tlase. Ga re berekele le sense ya gore capacity ya rona wa bona. So it will only now favor those who got a very good cash flow, because now when they are producer, and even now for next year, even if they don't sell because of strong cash flow, for them it will be okay. And then there are very there's other big chain companies. They are now recruiting by very more the small guys, the medium to small one, or producers, which now his aspect. La ba se ba se kalo ya ka mo dingwageng tse di hitileng tota ba reka ka butsana hela ka price rona ngo e thadile go godimo ka jana tota ne re bina ba tsetsa bo phepo ya ya la rona na re kompita le phepo ne re raka go South Africa ne go sena mathata ne re itsela gore re balance the price ene kana re ga ngo boro go tlhela boro go boja 250 ene customer be go ra re boro go ba dura. Mo go tsa mafatshe a sele melelo kwa toropong ya Los Angeles kwa America e bolaile batho ba le 24 e pateletsa batho ba le diketekete go tshaba le go senya dikago tse di fetang 12,000. Molelo wa kwa Palisades, Eaton, Kenneth Lewa Hertz o tota e setse e tshubile lefatshe la bophara jo 160 kilometers mme ditso di supa gore e ka tswa ile one molelo wa ntlha go bolaya batho ka bontsi kwa America. Melelo eo ya mile thata mafelo a nang le baagi ba le bantsi go akaretsa la Pacific Palisades le Altadena. Batho ba ka tshwara 150,000 ba ne ba ntshiwa kwa mafelong ao. Ka Sontaga batho ba ka tshwara 70,000 ko California ba ne ba sena motlakase sephatlo sa bone e le ba kwa Los Angeles. Badiredi ba puso ba tlhalositse fa molelo o bakile tshenyo e kgolo mo mafaratlhatlheng a motlakase le a kgopo ya metsi a leswe mo kgaolong eo yotlhe. Motswana o rile moroto wa esi ka seele ka go rialo tla re dinele Thato TT Kgosimore a re fetsa metshameko. Ke go utlwa sentle Lucia Ramasu in context ya tswelela ka dikgang tsa metshameko tse di tlang go gona ka Thato Kgosimore Mothetso Madume a re lebepego e di gogang kwa pele. Lekgotla la Botswana Basketball Association le tlhophile makawana a dingwaga tse di kwa tlase ga 16 ba le 20 go bopa setlhopha se se tla emelang lefatshe leno kwa dikgaisanyong tsa Africa Union Sports Council tse di tla tshwarwa monongwaga kwa Namibia. Makawana ao a tlhophile morago ga go tsenela dikeletso tsa letsatsi le le lengwe kwa Tsholofelo Courts mono Gaborone. Sofatso Malepa ka dintlha.
ka bana a le 50 ba ba tsereng karolo mo ditekeletsong tsa go iteka lesego gore ba ka seka bangwe ka leitlho la mokatisi le bone ba tla ba apara mebala ya lefatshe leno ba emetse setlhopha sa setšhaba sa basketball ba dikgaisanong tse di tlang tsa OSIC Region 5. Kgaisano e ne le masheta thata mo go neng ga pateletsa lekgotla leo go oketsa palo ya batshameki ba ba tlhophilweng go tswa mo go 12 go ya go ba le 20 ba e leng bone fela mo nakong ya gompieno ba kgonne go iponela phatla mo setlhopheng. Basketball is a different kind of sport, so sometimes the main majority that we do here is we first start looking at basketball ke motshameko o farologaneng ka jalo re simolola re leba bolele jwa motshameki morago ga mo re sekaseke bokgoni jwa bone le gone gore ba ka amogela jang ditaelo le go dirisanya sentle le ba bangwe. Pick this player now, can we be able to get them ready for the tournament, looking at the time frame that we have. And then after that, it's just more proficiency. Can the player take instruction well? Can the player be able to work well with others? Those things culminate to just one great rubric of picking a player. Re lentswa palo ya batshameki ba ba tlhophilweng mo nakong eno e ya go fetoga mo tsamaong ya nako le kgotla le ikalela go rutuntsha batshameki ba ba setseng ba tlhophilwe go aga setlhopha sa Motia. Now, as you know, in basketball, we only need 12 players. With the 20 that we have, we are hoping to keep them in camp. Our camp is going to be one that is active, so we're going to have them playing games almost every weekend with our local league teams, so that we can be able to see and have them grow. Because in basketball, doing drills and all of this doesn't really improve your playing. You have to play. Batshameki ba le 12 mme re na le ba le 20 ba ba tlhophilweng mo nakong eno. Re ikalela go nna re tsenya batshameki ba mo kampeng ka mafelo a beke re lebile gore ke bana ba sekwele kwa ba tla tshameka mo leking le ditlhopha tse dingwe tsa monogae go ba tokafatsa. Tshameka dikgaisano tse di kgethegileng go thusa batshameki go ithuta go tsaya ditaelo le metlhale ya motshameko. Re tla fokotsa palo ya batshameki go fitlha ba tshwara palo ya 12 ba re ba thokang. Dikampa tsa rona di tla tsepama mo mafelong a beke le malatsi a boikhutso mme fa re ka bona thuso ya madi re tla dirisa malatsi otlhe a dikolo di santse di tsentse. So I believe if our budget allows us, if we can be able to get help from where we are looking at right now, we should be taking the whole holiday, this whole school holiday, doing our main major camp. Lekgotla le nankotse bakatisi kutlong tse nne tsa lefatshe leno go tswella ka go tsoma batshameki ba ba nang le bokgoni ka nako ya batshameki ba le mo kampeng e le tsela ya go akaretsa batshameki lefatshe leno ka bophara go fitlha ba nna le setlhopha se se mashetla se se tla phadisanang ka botswapelo. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Fa re tswa mo go tsa basketball re le ba tsa kgwele ya dinao setlhopha sa monogae sa Orapa United se letse se latlhegetswe ka dino di le 2 go 1 kgatlhanong le sa USM Alger mo motshamekong wa botlhano wa di group stage wa kgaisanyo e tsweletseng ya CAF Confederations Cup go tswelela sentse se di goga kwa mogatleng ka dintlha di le 2. Dino tseo di buletswe ke Sekhu Sisoko mo motsotsong wa bo 13 Husam Magacham anosa ya bobedi metsotso e 59 sa the Ostriches sa kgona go nosa e lengwe mo metsotsong ya tlaleletso ka kamogelo moloi tla re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Riches la gale ga ye gope santsele mo tshiamelong ya bone ba tsela go malathoko go go gacha ba romela into the 18 box aba thula ka tlhogo ba chamonate USM Alger tsameketse mo monoseng wa dinyo ba mo ketletse go le botlhoko be go te play on Ali simple tap in bona jalonna ya bobedi motsamao o montle o boagileng jalo tlhapa group stage ka botlhale a ba sireletsa sebaka sa sengwe gape thatanyane patla motho ba tsala kgwele be go te onside a ba ya tlanya le letloa. We knew if we allow re ne re itse gore fa re ka tlogela USM Alger ba tshameka ka lenaneo la bone la go aga kgwele go tswa kwa morago ba ne ba ya go re gatelela re ne re batla ba tshamekela dikgwele kwa pele gore re kgone go di aga go tswa kwa morago to build, which we did. It's a very good experience because if you continue play it gives experience to the players to an extent that
batshameki ba ithutile go le gontsi mo kgaisanong e ka le mašetla ebile e se motlhofo se se supang gore ba tla tshameka botoka fela thata ka maitabogelo a bone go ka lwela bosimega jwa mo leaking e kgolwane ya monogae. So it's an experience that, like I'm saying, these boys are learning. So we expect a much better performance going to the league. J'ai demandé aux joueurs de jouer comme d'habitude, de presser l'adversaire. Re ne re tlile kwano re tsomana le phenyo ka ikgapela dintlha tse tharo gore re fetele kwa legatong le le latelang le dikgaisano tse. Faciliter la tâche après, on a dominé, on a gardé le ballon, on a maitemogelo a rona ke gore Orapa e ne e tshameka botoka thata mo gae go na le fa ba ne ba retetse kwa Algeria. Se se botlhokwa ke gore ba ithuta go le gontsi mo kgaisanong e gore ba kgone go gola bo ba tokafatsa le tshameko ya bone. Maximum de faire courir l'adversaire. Re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Morupule Wanderers o ekeditse mathata a sa Flamingo Santos sa go rengwa ke selepe ka go se nota ka nno e lengwe go lefela mo motshamekong wa league ya FNB Premiership o ne o tshamekelwa kwa lebaleng la Botswana Public Service College mo Gaborone. Pako Strike o na le kong baeng Morupule Wanderers ba simolotsa motshameko o ka lebelo le le kwa godimo ba tlhasela Santos mme maiteko a bone a seka a nna matsapa a lefela ba tsaya keta pele ka Legacy Makhura mme ba tshwarelela fela jalo go fitlha ba ya go ikhutsa. Karolo ya bobedi ya tla ile pharologanyo le ya ntlha setlhopha sa Santos se tla se itumile molomo wa tlase se lwa ka tsotlhe go tsomana le nno ya go lekanya dinno. Ma 14 jaaka ba tumile mo mererong ya kgwele ya dinao ba dira diphetogo go leka go tsholetsa tshameko ya pone mme maiteko a go bona nno a nna a itase folletse go fitlha mogwang o ya borwa. Bafana ba magala ba boela kwa phalape ka dintlha tse tharo. Confidence on their side it can be questionable, of course. They came on the back of a heavy defeat. So we came here, we wanted to unsettle them with a quicker goal. We couldn't get one, but we got the goal, of course, first half, and we wanted to get more goals so that we kill their confidence. But we failed to capitalize on the first half, like I said before, and then that gave them the hope that they needed. Second half, we had one or two more chances, of course. We could have also extended the margin, yeah. On the other side, they had some half chances, but generally, I would say well-deserved victory. We switched off defensively for their goal. But outside that, I thought we were in the game. We had a much better second half, get chances. It's unfortunate that we didn't take them. But I think in terms of the overall play, I thought we gave a very good account of ourselves. Just unfortunate that we didn't get anything out of the game. We bring in new guys. We need to improve the quality of the squad, and we are doing that. I think the 3 young boys that we brought in today made a huge difference. We're hoping to get 3 or 4 guys before our next game. So it will help us great a lot. Tatlhegelo eo ya bolesome ya setlhopha sa Union Flamingo Santos e ba tlogela ba ntse ba le mo maemong a bofelo a 16 mo lokong ka dintlha di le 4 fa phenyo ya borataro ya setlhopha sa Morupule Wanderers e ba tlhatloseditswe kwa maemong a bosupa ka dintlha di le 19. E ntse le mo metshamekong ya Sontaga setlhopha sa Mochudi Center Chiefs se pegile sa Nico United thupa ya nno e le 1 go lefela. Pako Strike, PTV Sport, Gaborone. Pego eo e re tlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa In Context. A re gape re kopane ka nako ya bone fa ke tla bo ke tla ka tse dingwe gape tsa metshameko ka sena sebaka. In Context ya tswelela le Lucia Ramasu. Our roads are so dilapidated. And rona le Gaborone City Council, we are taking that responsibility. Gore thomamisa gore me ditsela tsa Batswana ba le hatsa Botswana di nna mo seemong se se itumedisang. Ba bua le rona. Page ya rona Gaborone City Council le yone will be reactivating it to make it exciting, to make it accessible for Batswana gore re utlwe dikgwetlho tse ne gore council e na le tsone.